Yakwa we no ebrenti no. Munyi 7 million, 7,000 to 7 million a month no. Sa afo na sabo montin say Mahama mumuye. Ah, God of Israel. Na utifie de obedi mpona bon. Unya 7 million ya. Usin kenenka, unhu kwa nkanenka atra de otinimu a. Senya bro ene bayi, ene honhom fin, ene nipa bonesem, ene politics na abedi di nipa dwimu say yemme no kura nya no kura. Enka abesa transese na adu nipa bonefo. Are maame, na minhira. Ya ka chewa mese mesi michia no. Na minhira no, maame we pe, ena me ne kasa ya obi eno ka word bi kire me say ade na na ado abeye ama ne nkwala ko school ne mo de ne ma ene de na na ado abeye ntino. Ommo ne subo ayi, onyi ne bonia da. Enso yo batanfo jimifo bi wo Ghana ho a omo ti betmetum school fees feed impo untimi feed uba na nsen abaye be fie friend lecture so hima e be ye video bi se mi bufu yi se enkola ko school munye mpabo enhye enye school books enti amanfo nyi bi ma oye bibia me buo bi but we kwade me kase me ntua me mwa wawo ba na untimi mpabo enhye uba ento tade enhye uba eno so se ye be stress mpabo ene nkade o Facebook bi ko ekoma wo ma eno so yesa ban na wo ba aban na ese okoto mpaboa na o table chire no aban na to mpaboa wo ba hye wo ba ani tena mugu ye hu ni mugu mu woni masesa mama ma na ye deti hwese na no pictures e security wa yi black of kan Zambia o se Gambia a obi esi dan esi rainwood kwa yes Ghana adifu bia ye kremu esi Ghana adie so nimfa so bia 2014 video a e baya na ensuo sata me ensuo to na hospital bia na ensuo nyu ewuo enne 2021 e ko fa sa video from 2014 e be kremu se na na loban why say mo yesa na na do ko bie adwuma e wo community bi ana oba no so e ho no mu ni light no ma ya twe light ama wo enti onko bie light no ba bia event transformer ke sensi no e krokitu abi ah fe no manya for the first time o manya light enti no onko ma bie light no mo ko bie no ye nyankrofo ko twa transformer no nko a be ye video be di na tem se wafuka afaka ko be transformer no how come say mugu o man mu ase na mugu mpanifo ni mu ase sa how dey na mbenye film all because of Mahama beba power ke all because of the NDC beba power na mo hwe ni ye o na the politics na duro no I do danger zone very dangerous na mo frefra kon na say obi a na no frefra kon no sotoro empa ni sumuda mo a mo frefra kon no mo ne ba mbewu mo market on the wall mo a mo kremu sa akon mo a mo table chebie ya na mo onkwade ya na me pese meke because o mo tumfutu gu mo tifie ntimu no hwe obi a opre akon print ko bia no o mo na ewu mo aji se na ebedu so no dwane temo akon ni ntwemu no na mo sa afo na ba kokra ntiase se mo nimu a because adwene ni nsusu ye bone ye wo motirimu a mo pese mo de ye no enye saa na nyamete enti mo ntrase na mo de mo mama dwenye mo se akon basa ye na ebetime mo man he soja fo be di Ghana so a Mahama o me di so biem enti mo de mo pre se poja soja fo mo so maye ku no metu aban oye mo ye ku ne no metu aban na Mahama o me di ade soja fo Mahama me di so se madwene se mo ko tutu sika na soja fo ye ku ne ade Mahama betra so a obetra so ne ye wo mo so be ku a ye betu no se muni mu a enti se madwene se Mahama ne sika ye 2 billion na makogine ntino mu betimi de kremu adi kwasensem a se mu peku a mu de munye ku no na de otwesikan ewu osikan no Mahama na mo preso medi no better se mu be jambo na sesi a ne ato aba ku ba Mahama o nya kunye ni biemu de ko so bewu na minima de kodin ko wo Jubilee House wa o hwe biemu a wo se enu nti se nipa wo gan na ebe wu kura mfa ne ho enipa wo gan na ebe sakura na mfa ne ho enti ye sika man krofo boom ah sa sika wo te Ghana je 1 billion a month wo san be kremu se Ghana hedin enye se o ye pani en ka meka otwi pa wo ye pani etimi nka hwe njire wo ba se enye se o ye pani a ka meka otwi pa
Una ubusa sa question busa say adwuma ye wo krom ase no say the same adwuma ye wo Ghana ka Ghana be develop more than that but e ba krom ha me sorry e ga say 5 for 5 ma sorry ti toilet so beti ko ho dan ba horo ba woti Ghana no aban ka che say aban toilet kwa ye fa say koye cleaning also ni ntia o ka wo be dietem say won koye na adwuma fun but u nipa na woti wo say am no ka say na ubusa sa question hunu no wo ba ha ne ka se ko toilet so abehoro I don't know how Ghanaians no ye wo problem ntia ama ye kremu ye hu na nye nkwa na Africa o man na den ana mi hu ni se Ghana kra den sa se de ye hu no se de wo hu mi hu ni sa aje se wunya wadwen se obaye bibi wo mo nim nyansa no mo nim ompa bibi de bobra no o mo te Ghana ho mo meki obi onim nyansa o te Ghana na odwene Ghana ho no o te Ghana ho no mo me se me kon Lagos 2002 or 2001 work na mbai me am hu se I whole living no emmoa me mabra bom se me ko te Nigeria mo me bra no me befie me ba esika me nyaye no me be to asase be bie madwuma me bie madwuma no me disika nko do mo am nyi sika akreka ho me bie madwuma no me bie adwuma na me niam me gya mo ho no no mo de no ma fi Nigeria ba na me san to me tio mo ka because obeba no ne hu tira o fere kontum na wa to ni kapre na na betene fie abe meki entin kan tira me say Ghana dear to the sense say obi oti Ghana bia mo bo say de mo mama Ghana hu say de Ghana ejemu a mu kremu santi no kwase we timi fini krom hwe be ma bi di president atam eye wo de because ye di papa na temu ama say de ahoho nyina asom di atam bi enye ani wu enya wreho enye ni wu nya wreho se oman etim ni etimi di atam ama hoho na besomu di president atambi enya wreho na obebusa me sa stupid question we say me se Ghana nya di nka Ghana emra ka metukwan tukwan bi na bra na be say da fomu a se de o kremu na o se grass nko a di free no bra na be hwe say easy na wo aka sa bete kakanka bra na be hwe bi na hwe say nipa emanya me me see obi kra pekwan obi pe si enfa ni mrefie police granche no enfa ni mrefie nso ye chine say ja no obi pekwan asan befie ana obi otukwan bia ye nke tukwan no ye ne wo ideas no more say because ye be sua bibi ye be hu bibi good afternoon sister Sarah ye be sua bibi anka ye be sua bibi no ke wo say go back to Ghana na ye dey say nim die no ko bo aban no any individuals any community ye wo no na ye kire say bibi say ni ne course enti yemfam yenke ehumom ni yemfam wa hwe ohin ya achim mikrom nche won mo ohin ya wo ya se obi a Ghana ye president na Ghana fo na president no e die ntia